manchena mutuo mamu fenje jo kenje nkomo hey lumo yele chamale kutumpo kela hia hihwemo ni mokweka mkwa kanya mi fomo chinse kwa mo etamo na no me piji me ke manche yele nkolo chinyemi na atuntolo aka wokuto mu fenje kontake 4x4 kese lasun eniye bochuno dake da boenye takot belo yeskeje tisim tanye bolu chame dake da boenye takot yo na na son la bla dia bi blue ni kami ya be ma shi tv na minda nye shianga nye kami eyebe ke ba shamlo ne ma panya fa wa ke nye bia ofio lele ash kome ko be shambodi fe mo ni ke bogbo no da di for so angoji pa wa no ngla chaji no ne she inja blanke ba ke great aim academy passion and excellency ameji many wa ni ke ni fe mo ni ne ba ogbe no ya jeme no nche oto ese ha no ona oliake the gym bar and restaurant ame yemle ojogba inye mache ni machine base pharmaceuticals kia ame base vite chofani ameke ba manja no nke ba ke ewa gbeke bi ojogba ba mude no ani oni ne she ekono ha obi ni me na me email la ke shije na nke ba ke wo be eti san mene me talk boy kwa nungwa transact je gbeke teshi be fio ni eteshi again ahun atwa etu min bia ke lands commission bi ne te fio ten menena documents aba court mene ba na judgment mene ba ke judgment mini pool asande ne nyeme ne ka ya nyichi mi yejara mabashira odebi ni ama wa rasta to gbonyo ni sheka klagbe lejimoni ke boyi obi kata okufia de ka ekra mi yejara mabashira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills I Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man Kamisha. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who
have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neo Dai Afote. Catch me live on Mashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Swing Man can mean share. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neo Dai Afote. Catch me live on Mashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Ghana be the mantiasio mi bi fe ami penye kemba asaga mi fe hunu o ya he short we bona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo bona fe na amla akọ ni eyi ebua ni anya ke sa ni ke chine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fe assembly members na asani gba te ofilo hante woke police fui alo o che me ni me ayabua ni onye no ke sana kan ni fe mo yeah ora don Inka police foi. Ke wo kwani na agbako ye bi ene. Eke wo sa wo.
eke wachu je amepe popa ujin ke popa bibi anokolo ifia kwa na kan le won o kan majanche mi le na saniba na gba iwe titriji gogota ni he ni ekole ni jo ami echichiniye alo ni jo beje meni saka ko na chunwe ni he ni ekole ama chunye ni esa alo mbi ko meni afe egbe ko mano le hin ele meni fe o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mu ato igbe jan ko duba le nke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe pa no ka se me ki ne hu le mi ye o mashi tv no Nimbe ini odai afuti kofi meji mo ni yo asaga ni fe mo na o chan okay, she died in a Kenyan children. For you be a lulu, machine, or what to him, Rabo Mishi. Some bono, we catch a balake, Saka for she gave no Jim money be an Isake and Yamashineka, no near no fair, coca, fan, Safu, Nekaji Bonisa. You are she, I could like a mini, Okokate. I'm a fan of Mobini. Checkumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Of will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Nwamie. Okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Joe, no man, small and call a fan can be your Maji TV and Mother Shanka and your tuning Minty, Jara in by Shemakanya 5 few volley, apparatus is face wise comment, and Yemen for me Facebook and be a minage, internet and fail Kukuno, I mean, none but few Jemmy, and oh, and Yemen, your shiny, what ye be a ball been worth your name like a general watching Lele or Nuemi. Bear Debbie Nama, understand when it's and the bar. Inke mito ni ke ba yue teshi ke nwa sandikuni etenshi yejeme ben nyemme na me so la blade ya biblu ni ke mi obi o ma TV no nke effect pololo ni da na mi yue ake Lands Commission ne meni talashi yejeme ni chumo na me chumo aso boni esake no chumu yale na kan me chuonle allo Lands Commission bi mfe no ni ona no ni ama me chuisimo tomo government appointee allo na bi na me chole me amen na ni tomo be ame me no chumo riwo no na me chuisimo no na me ba afi na me talashi ejin na me mfe ni bi ni be ngbe no na talashi akwa me ameke bemba woku ke wokute ameke woku ameke bemba woku chomunte ameke bemba alo woshia chomu family na talashi akwe minkpagbe ake wochemene ameka mena ni ba funshi alo ameka mena ni ba mashi ni ache nyemene atuye ase konia na mena medli ake gbena me jio alo boni ame jale lele ipe ingbe no nde sana kwena kan George gba nyeme ebe ni ka bo yo nke keji otu oyaji ebe wonyeme nungwa keteshi bi ateye sane ya unto ni na gba areo mobo
keji oti o kweno ni ya no ejeme ja keni kebo yo a komo hi nyeme a komo hi yeteshi kenu wa biate ni mogoba bia ke mini ni achi ne kejiji kulolo ne keba nyeme je no ko shinoko meni ya maka ke je no ko shinoko nyeme ni kabo yo ne keji otu aji teshi alo nungwa ngaijo nungwa ngaijo ni amle nyeme ya untoni ye na gba nono te no eje ete no ahun ta flache nibi kome alo iya shishwe mu anibi kome ta flache bulu anibi kome ni yo yake esani ne kini bi ne sa afofo yi na jafi ne nshibu nwe na kan bi dino ni to tioshi nyeme na kan bi dino ni tioshi alomo lomo mi lomo nyeme she before lomo sanjiye baba yin masumake ona wa ye ni yudase ni wo ba shirawo lomo ye bonde tile nwa wo jan chemeke ni bi ketekinke je hwemo nya wa kwa lomo sanjiye wo ba nya wa kwa lomo funi wo ba Mami, hello. nyeme naneme ablade abi blue ni kemi yo be yo machi TV no nyede nchenye kwa yibi na ate awo na lomo ona ajegba ache na lomo mi lomo lomo yeshikon sane wo nungwa keteshi meni no eba ni kenokwe cheme nyenye kenye ichi ashile na kwa na solve no na ne nyekenye eba abebe inyenye mwoko ora dan ko kemi yebe nyekenye eba abene ke ye shikon sande keke boy eba kolo transako shikonji na kolo nibi na mamumamu ye jen shikacha me pana ni yo jeme o shikon mili apeto apo abo sinye kwa keteshi me ke nungwa me ni me ke la me ni me ni ka me jurisdiction alo ame popa no dide mam mini sere mo poten na me mambi ye na anako noko nya hihwe mu ani son bo afi oba na jagadan bi
won come wo e be egbo nkolo wo ni bi nya me press conference la wete no isu ma fa wo no afu ai mi to no wa bo press conference e mi wie motue ni wo kwa press conference e video no wo no pa ye wie mo ekome ni amekeba hwe manjano nya wa abo ametue wo ba ekuku diake wonyeme tashi meni di ma jobi ne age muna wie ke tonye wo amega me hia wolu won wo ba won wo ka hia wolu wo hia judgment ni shipon na aton na anyeme nye bo atejugba shipon na ayo obi an ne government acquisition government acquire land there, part of the land there in 1940 ni acquire land there from the Nwastu and not from Okpeleso Wadin family. The land was acquired in 1940 by the government from the Nwastu. And in 1910, government released part of the acquired land back to the Nwastu. It's on record. So we see no reason why these are brothers from Teshi will come fighting for this land. So when you get there, Obana Shipona, your government acquisition here, Chairman Ting, the way the Yemen fair, I'm a fair acquisition, no need government there can stool fair tie. Judgment then at on a fair, I will no need to have a war. Many I mean, here, judgment, Supreme Court 2004 judgment. Ni 1 year, 2020 judgment. No scenario. 1 year, several judgments. No, I can't act on 1 year fair. Which I get on learn one man on it. No, back upon our year. One bank of fight. Koni Equemi, near Putin. Care by him, set up a committee of inquiry. Koni or Park of the Fire, Koni said, committee of inquiry. Naka put him, would you not here can work here? Tell only your new Lupa. Koni told you, Abba. All what we are saying. Okay, a cuckoo, Jacke. When your man, Tashi, man, needing my job in there. I can when I get on here. War, I'm a guy here. One okay, one year judgment. The Shipona atone, Anyame, and Yabu Juba. Shipona, you are behind. Government acquisition. Government acquired land there, part of the land there in 1940. Majo Nwa Kluwani, J. Teshima Kluwani. Chiko T.J. Teshime, Ayamale, boy Aketuoma. Ni information ke mukwe ba yuma se je ne yibu je ne ke bu fi nuko shin ike bu shin leju gban ni be suemi ne bi nklema ke sipon ama me no ni o ba ta shin okun ti bi ane no ni nu wasu ko opelo so wa din family eji si po den che wa fa me o ba fi ame e ja ke wo ka me ba hin si alu wo gba me gbe na mba hu na me na mi ni na gbe ame ko wa bon ame na bi ka wa ba bon twa ye si pon no agbede hu si pon je ni wo yen wo yi ame ni wo fi ame no si mlaye no wo ncho mla gbe no si gan me ngo iwo ama lo soja si ke ni bi me ni wo soja atale ke ni bi wole ake soja fo elu chike wo na moko ni wo soja atale we da soja o je soja wo kro le soja lo ama lo ame ni ameke ame enfi ame se ke tun ike ni bi je ni wo yen wo no wa cho wo kro wo ana wa mia ko na wo ba mia no wo wole no mo wa shini je Chini je ejo hiwo osumo wono onto ochon mlagbe no ka metesi ameke amehie judgment ka metesi ameke amehie judgment ni ajete
ke aje mo ke bi ni no ka aje te ka aje te ko tu e ni ame wu na lo ame che ma tu na ame play na ame te ko tu ame ke chipon ame che do ni alo chipon ama me no ni wata si wo ko eni no won hani man fe ale Ghana fe ale president en wele wo ka president abani ba he chipon ha wo chi police fo ga ni bi na ka domo je me na ka tu oni wo sumo wo ga government ana no government ekwe le die police fo e je mi ewe moji bi ane IGP ni ono ma mi nu wa lu do wo kele ko ni keje ehime ya ko je le ehime ya je na die police fo e je keji aje police fo e je le sipon le wo no ni iwo nye wo ke police atwa e ja ke wo bu omla yo teme nye radon ko pe keji majo nu wa kro wani je tesi ma kro wani siko ti je tesi me je jo ni me na me nkwalo efe ni ka mi yobi mada ni shaka nyana nye wotunya wa akwe sini infoni wo fe mi ni wo ba wo bo wo cheme na awie motue shikan claim ni wi aka je ba bo na awie motue eka nu wa me nye documents tesi me unka me nye documents me won na me important ji me ni few documents ni team A ke team B fe nye na genuine documents teje julo ji me ni few documents teje shan dalo ni fitelo ji me ni few ne ke documents na mi bi sande nyeme gadangbe won me wa yin ni ona watala chi ni wana abuwo bulu gadangbe bi wana abuwo bulu onu mi chi bo en color wa ni bi ejake amena ake wo cheme na amenye denche ame be ko me fi mu onu mi chi ame sumo ame denche po ame tawa ame meni ntawo meni shigbe mu ni wo atumu ne kegbaji na no na kemfe ku bia ne gadangbe fe tu wo ben na yeloi wo be meni ba afo agwo wo be meni yo ya agwo yeme apele shikon teshime tenungwa me maijo eji die na apele oye gamen son apele ni bi ai na ho ni bi a transako meke ni bi ni ka bo yu oni no ni te no eje atwagbomo adesan na tu atwagbomo tu mine bulu asan de kra ya no ye gama sate ne atwagbomo na ne tu nke nyeme nya wa akwa ka producer yen mona twale tu enfoni ye nya akwa wo ngbe ni kwa bo na twa wo nyemi etu ha ye de nte ni kwa ake no ni ya no ne aso no ko papa ni lo mo be na twa wo nyemi etu ne yi no ko fe mo ne kashi ne yi na lo ko fe mo nyeme minimum po wo yo ne are we save keloko sande no afodade keloko no afatu kaloko no atwa mokotu shipon sale woi nungwa me kete shime Mr. Money de chamo bulu ani son afio ona bulu ani son afio kanyo onupa ni wo yin ne sana me wo igbeye mi wo se ni gbeye bo won amemo amenwo wo kondun yenu no na le choni ani atwale tu na yin le no kofie mo onu mi nshi won komo wo yi nya akwa tema meridian nya akwa ho individuals ho ne sandi gan nu pa nya fe ko me ko ni bi ni gama no na ko nya no ye shinya kanya ntwa me wo blo afe blo ekome ebele kushaw no mo film na ga obla na ekome kenkoma nyima kumi no eken twento konkulu onu mi shi cheme is about time ne sani nye helishi nye na nye liake nye mbo wa bolo je noko waka kwa aka nya wo shika ka efiera nye ba jawo onai kama ji acheme waka kwa aka nya wo shika nye ba jawo mambiye chini bi kome ne kagbe ne sani nye ona no ni kagbe akefun gbe nyemi ale nyemi
ena no kwale kan aka no kwale afun jeme keke hie jom le kun jeme ni ba na meni yo nya wiye shini nya kanye be komie e ba afuta moko na pimbi si ba afita moko na pin yi f ba afita moko na pinjin ni wo wote alo wo ba be ne ke wo ba hwe wo nya shi na ba akolo wo ni bi ne ke so be won komo wo yi be won fe ni politicians here na me ni politicians here me ni politicians say ka wote amenye no ni gba wo na wo nye wo we e ko jino no wo che atashi na eyu aka na ga police ka no one is above the law ke police in koshikun alo so dan film ko se na ke come ko property ni je man no ni aye egbe na ka me chom lagbe no because no one is above the law ni bia ni boni social media e fe share ewo ko mo fia mo ni ji ka bofo kopo ba fe no phone na nui ana nui na atwa yi je fe ne ise nui wo eneme chikate shibo ni bi komeni enya no bo ata wona batata social media na wie chi ni bi wo ni bi papa ni enwo producer ana headline ko ni nyemme ni pa ko dana me chi ame benke o na me na no ni wo yo maba ni sani teshi me ke nu wa me anabi ye shipon sani wo ahun be ba ya to the extent ake aba lo dan chinke wo bloji na ba lomo lomo dani bulu ya lomo lomo ko ni jinoko bi ni ba ne ba to ame jinoko bi ni ba na me le bulu ani ni nya fio ni eko na me bo ame ba pi chale chame awanye ya o wache kuna atalo ni nye gagbene bo ni nya fio le too much ni wo janche mele nwe ameka ya metu wo nka me ya kokemo eja ke ame ablofu ani bi fe mo chaka kpoto manya fe fata eko ni neka ni bi ni fe ba eja ke bi ane mo fe mo ni ba teshi ebegbe ehye mo ko crack ha gan don ke kan dan nge fe to konklu ani ejake me ne sani ame fe mi ni ame wo igbe yepo ame podi enche ame mfe kwa me ne sani wo ame wo igbe wo jan che me ka ni bi podi che bia na me fe ame bule gbogbo yi wo jan che me ni wo yen gadangbe ame bule gbogbo yi because pool ani so afio anano ni kagbe no aja male asande because na ke enye wo jin fonji ni le den che ai ne can feel pool ani maba hawa wo ya o she constantly eson ewo she constantly ewo gbene gadangbe anya fe kome mene sumo mene ba kele solele mene ke solele je noko ba shika ke shikon sane ewo shikon na afọ nye ba nina shika na afọ nye ba nina yensumo na kan ni ebo mfi adesa domo ke nyemi ne kele de musun kotokomi shikon sane wo ibanye kele afota komi ne kele twe wala mbia abofin wote alo wo ba ka ata mebi ni wo ba pa ne ke bulu ani ka plofu ani nyeme nke bako producer inkwele ni bako ame ba pano o fa ne ana amabo press conference ewie mo jinye ni wo cheme ewie nwa keteshi apele shikon he ye transako ni ami ni shikonji na hon eje de nche mini potanya fe anwa bi mini potanya fe ateshi bi shikonji nye hon transako estate na agbole shika agbo the same shikon no shika bona cho ye dollars over millions of dollars per plot is and ejeme na anya nwa ma form bi anya teshi form bi anya many kind of jurisdiction di transako na me weku mi kopa weku chom fe wo muji abaye ko papa na kan mene ya me kun ba chomba me properties na me yo she amen wasutumi na plaster olololo wasutumi na plaster olololo na ho she kun over billions over trillions here me na kan she ka me na ke feel mini no ni cheme
Daniel afeni ani koli keme tase na me jana me kake game wo be dwomo game bulu ye wo game le Daniel won komo wo ye shikon sande waka wo shikon ha waka wo tujiyan won wa gbona won fe ne ke bulu ajo emo ni na ajo na fe won fi like wo cheme ba fe no ko ni ja alo me ba wo mlajin komen ni gbe ye se mo apakan adan we shame won ka me te shin kun ani so afio ko te wi mo pa ba ko bu mo no le wi mo ko te wi mo na ba ko bu mo no le wi mo shino na bi ne dogbele ele kolebu bi ne dogbele ele kolebu ni eke yin no go kra be na ba fi ni eke yin anya chakele na ka ke yin ka fi na ni bi ni ben me no esani wonye wa wie nyeme ni awa kwa lo mo jin ano what dey she the press conference jin ano wo kwa press conference wo bo ewie mo to nke wo che community ewie e ka nwa me your documents ni tashi me unka me documents na me ni fe na ke documents na ka je na ka dulo land commission bi apply for sha dole na me fite ga fe come ga dan me ba fite ka fite fe land commission am ye mi odo ba min ke ga tete fe ka mi sumo fe na sumo che mi ni ma ba jie na nyeme if any so nya cha ma ba jie na land commission am ye mi odo ba ni ge fe chaka ni fe poto ni fe manya ni me la ke de na nya wa kwa mene ni wo ba wa bo press conference din shikobeko eto eko ni wo ba Ekuku diake wonye men tashi men ni di ma jo bi ne age muna wi ke ton yin wo amega me yen wolu won wo ba won ho ka hi yen wolu wo yen judgment ni shipon na ton na anye men nye bo akeju ba shipon na yo bi an ne government acquisition government acquired land there part of the land there in 1940 ni acquired land there from the Nwastu and not from Okuleso Wadin family. Nyana, the land was acquired in 1940 by the government from the Nwastu. And in 1910, government released part of the acquired land back to the Nwastu. It's on record. So we see no reason why these are brothers from Teshi will come fighting for this land. So when you get there, ka oshajeme obana ke shipona yo government acquisition be chairman team the way be jeme fe american fe ni fe acquisition no ni government kan nwa stool fe fatai judgment na ton fe awemla no ni kwa wo mene american judgment Supreme Court 2004 judgment. Ni 1 year 2020 judgment. No scenario. 1 year several judgment no akane akon 1 year fair which are get chipon lenu wa manoni. No ta ke bona wi. Won ban comment fight. Koni ekwami ni ebotemi. Ke ba hipo set up a committee of inquiry. Koni o apa comment fight koni set committee of inquiry na ka put me wo je na me here ka no wo here tero ni yo anyimi olupa koni tejole aba owo we ase nke ekuku diake wonye men tashi men ni di ma jo bi ne age muna wi ke ton here wo amega me here wolu won wo ba won ho ka hi yen wolu wo yen judgment ni shipon na ton na anyeme nye bo akeju ba shipon na yo bi an ne government acquisition government acquired land there part of the land there in 1940 ni acquired land there from the Nwastu and not from Okuleso Wadin family. Nyana, the land was acquired in 1940 by the government from the Nwastu. And in 1910, government released part of the acquired land back to the Nwastu. It's on record. Upekeji majo nuwa kluwani je tesima kluwani siko ti je tesime je aya ma le boy aketuoma
ni impa chia ke mukwe ba yu mase je ne yibu je ne ke bu fi nuko shin ike bu shin leju gbang ni be shuemi ne bi nklema ke sipon amame no ni o ba ta shin no kunle ti bi ane no ni nu wasu ko o pe lo so wa din family eji sipon den che wa family o ba fi ame e ja ke wo ka me ba hin shi aluwo gba me gbe na mba hu na me na mi ni na me ni na gbe ame ko abon ame na bi ka wa ba bon twa sipon no agbede hu sipon je ni wo yen wo yi ame ni wo fi ame no shi mlaye no won to mla gbe no shi ganme ngo hiwo ama lo soja sike ni bi me ni wo soja atale ke ni bi wole ake soja fo enu chike wo na mo ko ni wo soja atale weda soja o je soja wo kro le soja lo ama lo ame ni ameke ame enfi ame se ke tun ike ni bi je ni wo yen wo no wa cho wo kro wo ana wa mia ko na wo ba mia no wo wole no mo wa shini je shini je ejo hiwo osumo wo no o to chon mlagbe no ka metesi ameke amehie judgment ka metesi ameke amehie judgment ni ajete ke aje mo ke bi ni no ka ajete ka aje te ko tu ni amewu na lo ameche ma tu na me play na me te ko tu ameke chipon ameche do ni alo chipon amame no ni wata si wo ko eni Mami. Yo no ni me na me ablade abi blue ni kami yo be o machi TV no won cha me to enfan yo pa insan ka bote ya no oba kwesi ni mfoni eni di video concerning any nyeme enyone eni di onyeme tashi me ke nunwa me pelio shikon na pelio shimito ama kenya no ko nyeme ni na bu na akolo ye ni eke yen adu na sala adun Nkemi, adun na sale, adun a decorated monkey is still a monkey. Ona keke wa chemenu wa nya profo son ya me. She sa na afian me te ye no ko fe mu mi e. Ona shikon na ta apeli o chemi. Minto scenario fi oko. Oba na shikon aboni kashin. Awon je me ahun we, ahun baba o. Shi woku enyo na efe ni me enyo na efe ni kepela lo woku me ni pele o je me na efe. Am efe no ba ya. Omo je woku me chi mo almost 90%. Ndokwe ya no. Shi ora complete na ahun. Fe bi aka ngbe shike echon. Aka shike ya atofa cheme lawyers ke judges. Bulu ani mi se na mo be no me boji no na keshika afio. Na ato development ye mami. Na ato development ye mami
Nyemeno man shenken phone line say unfoshi 0274324331 0274324331 kono twa no tonjomo komo boni shikon kashin bodi enche komo ahon bi o ya ke na mani hon ni mani hon we shika mi na ke fe abaton no go papa poten na ke shika fe shikon jini yo jina ahon mi ni pulu asande ne ko tewi mo ba ke me ne wo one in Kenya ke 2026 save Gadangbe lands producer ke no to na kan logo ani save Gadangbe lands mi na ke kolako eba pano hello ablado fa no gba kan no twa akejo hello o fa no gba kan no twa akejo yo gba di yesu bi ma te mi twa akejo te sitoria unche ando na ya yo arasa ayi ko ke ni tumo pa ya enche ipo sadi ipo still the press conference na big of ya she on aga no wa me the press conference I mean you aga she am in document the attachment when you document and the text mama me press conference I mean you aga she born the keke neke apa na me ni woni te wo ye ke me ne no na anya me je no wa ala me je te no ko ya no ye wo man Gadangbe ne wo kwe na nyi Gadangbe itri peshi la nwa woni bi fe ba ji won wo ka ko mene peshi na ona ni kumu na ona ga ji mo ne ba ona fi na ma mo ye je kumu ba ji yin ba ga kele ona ka ji ko ko mo ko ji yin wo no fia no nwe wo na gbe wo ba yin ko ba yin wo ji no ko woni le tuni no yi wo de che woni Obaru na kale tun le kaje obe ka mi le te fe mo ye jeme ka me te wo bra yin nu wo ke wo ya ninu ame ka me bi ka me na bi ka me e ya ju wo wa ka wo musu e wo de sika ti na ba o ka wala ka wo e wo yin fu wo ni bi wo na le ko ju wo wi sra ga si e yin ale mna ni na sa nyu wo e ka be ne ke tu tra ga ni bi ne e ka ya je si ko sa ayu o tu ba ba mi ka ba ba mi ani o nye je o je ta fa te kumono no te helo ne ne ga yin ba to bu wa fu ka bo shu me aba nje don mo ko ye fan jo awa bi mo ko we ba o Oradon inyenu nche Yesu bi mate ye teshi niamli teshi bibiano bo mode koni bo otwa ni ofemini ochon jomo 0274324331 0274324331 bo mode koni otwa ni ochon ojemo agbene won jemlan ke bo akeke fe ona agba ino yo kutu emisanji na ole na akenjeme ni ebe ngbe no to ni otebi ni ama wa rasta ma twa ya dafi alunke bakpa anunke wa nyong mami ye in WhatsApp line no 0207004444 producer bomode no ke in WhatsApp line ha me ke lokwe anlo na agbakwe ko na mo amenye o mo ofian ni oyo nke ba ke Gadangbe le country no lo no fian no concerning Gadangbe le mi odebi ni ama wa rasta mi wole world cup ke man show no maba teshi meke nwa me appeler chiton ni wo a common appeler chiton aba lo mo ke ni bi yeme me ni no ke ba homo na ni ke chiton ne na ba appeler ke no na bi oye na fe ahon no ni dada ife na kan ahon no yo pleche shi me ni potenji no na anya ke shi ke fe ahon na ye da mi alo ahon na ke ye bibi ase ake fe pro to ani bi ni dwomo be challenge me youth ni anu wo jan youth ni wo ba ni anu wo jan nu wo na wo le ake ko ba yan nupa ko se no nupa fon fulani le nye watch ya enye wa bo ne ka agbo na ke fi agbo ani ko ndani ko na me o cha me nu mo bosu e nyami na dwemo no le ake me na me amenta oni bi papa no shia me se ka me ana me ka me bi ke na bia afi na kan bulu ani bi ye na afi o nyame ololo langbelen pa 0274324331 0274324331 hawa wa ya o mini no ni na me important pe wo ne kan ye Gadangbe bi wo ba hwe wo nya hye ne keson mi bi sande aso wo ba hwe wo nya hye ne keson a jewo da ne ke wo sanji gbo yin wie mo ni yemo na nye mi wie ni mi wie da
ala identity large upon yourself majiache menu wo nyega da na nyenkomo nye nwa shipon na apeli o ene mi bia ke miniji se na mo ni because je na kan po kokolo mpe ahon baba o transfer ko shipon ji na me ke ni bi shikaji ni do mi e ba fe weku pokin na me ka ma me no mi jije ke to ne ke American house ke na kan ni bi na fe ni yo ne ke bale shigbe ke ni bi na fe ahon hia ona àwọn shipon jiyan me a fe investment àwọn lo jalabo over millions of dollars she fence ọmọ je no che ma weku me olololo weku che me ọmọ je pi olololo no ati alo aba no ka weku nyoko alo shi onu pako ya àwọn shipon ko ni shi abi ka mi pe na ele keke wa fe tumo pa ko ke police ke soja ke ni bi ba wo we mo agbeye Waba biane eshebe nu to fe petition pokin amanye yen la ke wokunu pa fun wokunu pa manche fe manche ne ba fe bu lu wokucho mu fe kale ba na ko ke mo police ko akaba je soja ko akaba je because be mi na to ami police ko ibe mi soja ni ko ibe mi wo to ami no ke wokuni na ka meta na me nya me wa woku na me fi ame ake amba chon mo ame ya blofu na me bo ablu won wo ba chon ame ablubo 0274324331 0274324331 twa koni ochon ojomo wonye mini ni plan e be ne yakwe akele shen ekopo aba akwele nwene wo se no aba shi echi abo hanle na to tu ona nde tu ne ke nyumo ya ba mi ni abalake eyin bo yin mo don ke abalake onyoyin don nyeme nyawo bi agwohi nyawo bi agwohi ake ke enyen don te ba fi tin ben chon efemi etopa mi ba etopa mi ba ni etopa mi ba na mo ake ba tele nyeme it about time ne sani gadangwe youth wo helishi ni wona wole ake tewa kwa na anye wo ba jejele na je sumli ejake many wo yan mi se nyeme anokwale ele komito pe amebedo mo papa kokura kiyawo kokura be ni ita owo no ya alo ita owo sele mo onupa ni don yute ame ise tin ame ise tin me ne sure fe bola son onu mi shi me fi oko pe ni don gan dan mi mi na kola ko ba kan no elo abado fa no gbe kan no Hello shiche ofa na shiba mi ogbe kan ogbe kelu otu akejo ofa na no na ya okay I know na ya
ya inche oyi wala don ofechema we ajobu ke onga wo ko oyi wala wo wie money onwa ami ofechema wa na omobo na ye bo abu mi na gan kan otu no awa ko ni no fe onu wo hwe alo ehin le nu wo hwe wo ndi fe anya fe mi ni ahye no chinyeme nke esani wokwe na kan George ba majache me amebu wo bulu keche olumo chokuna atalo enu wonye gadangwe ne 90% to 95% ablofoi na mebo wa ablo keche ni wo it about time ni sani wo shoot wo helishi onu minji wo helishi to wo helishi na me na akeka ma afia me bulu ani amena me ni ba anya me se ke ba ya obana ke amba tashidi because amo amefe ko ready aka amba akwe na me amedencha me musumbi agbo no wa me ka me musumbi ye ya ajeme woji bulri woji kwan woji chinan le cheche ipan na me na no wo ameke truck manjwe ba fio abalaka wo ka bele fio ko ni wo fe mi ni wa no cloth anu mo ame wa ba no cloth anu mo na agbe mi ahun po amba no le akeje bo no mo ni na me ke succeed bulu asande ene me fe wotala shi ni wo han no wo yan chelewo wana juicy wo keke tomo me ko me ni beno komi odi abi ablade abi ni tomo wo yeme mi na ke nkolako eba pan no elo ablado fa no gbe ke ndo chu akejo o fa na mi chu akeje anyama ma popo acho mi ni hansi nche ni hansi ando na nche jake ncho no ke ba ke ne English wa majateme ni uche tani ndake majateme kume amembo ame what modern word baba o wusi mani began fio penny bo modern okwa ikutomo odumate ne ke ko o ti ameni ame bana ke ye gamenye do na me sama ke uba ajagbe hu ni cha bukoi sama odugba etoma ma shodugba so na ke man ko menu waka me usu ke abami kote zero gbeke ma anya palastone na gbegbe beni agba o na ke ma keshi na free ke manche me nije eko progre ke baba jagbe mi yenyo ahun fa ni menkwe na ni o je fe ni ngba me na anya azuri kote kasle awaka ke ma pe mi eje me je ko gbe na ni to ni one day boy jo phone na kuno ba kwa jembe nona aproni onuka kumebo heman yiwanya aka nuwa na manche kwa ne small ka ne wo small na awo be ka gidi no no pe ano agbacho mlagbe ko ni eja woncho mlagbe no sha ba mi na ka no na to antike akpata mahi yo nicho luke ba ke na mo na wa na ho na bushka mi na ke pio no jino lu pio ne yo inche ka yo chi mabo mode manyo osande ese na me ho street Kayo Chuinche, mabo mode ma fe follow up ye osande ni. Hello nche. Hello? O fa na shiba mi nke oyi wala don shi mabo mode ake ma fe follow up ye no ni oyu oni ni mo ba ko anya no ni ya na ejeme. Yo oyi wala don che wo ke fe oba agba sande ye pan se 0274324331 0274324331 nyeme insani bi mo ji ake gadangbe na me poten ni fe mi ni epe wo ne kan ye na me ni pe wo ne kan ye mi ni wo ke ba won mo na da ne mi kenye ake lumo yele ni nye na ayaye manche kra dan di ba fe mi ni dan de ba shenyo no onu mishi Jeremy na yo nke kodwen ya unwe ojomoshe abo wa blu apata ni bi ayin shikote ewe mo be boji gbe ken gbonyo akolo shiponji ahon she say na mo kokla bakoyi producer o fa na na shipon na ka je me shipon ko mi am ni nke she wo wi mo me ni san ni ye nyeme o na be ni shipon kan shipleche nke on mo na
cheme nyeba ji anyana many on shika many jino na mekefi many jino na mekefi eneme sanji ninke afine nke giant screen ba bukon astro tfl no nyeba kwe maji cheme ablo foi maji cheme ne ame bogan dan me ablo ahon he shikaji ekomeke shika bo ya fe property e manse kenu chimoni ye ekonklo na me nkwe ni gan dan me fe pato fe manya no kwe ya no ahon shikon a millions abo dollars she fence omo nsewo ejake wo beyin yin lo papai odugba na me ba nya me fe mi ni ameno ke ha wo ke wo se fe ni me na me eno ma na she imbe efe mi ni efe be eshimi na ke na gbe kola ko ye pano amasuma kenkel arapa enyemi pa eche nche masuma ke o trash ko mi eko ni nke bu an meno nagbe as inagbe kola because nyeme no ni ya no ye gan dangwe ke wo ke wo wi lu he ke wo ke wo wi lu he wo ba pewu ke wo ke wo wi lu he wo ba fe mi ni wo ba pewu eno mani she won pagadangbe tete fin fai nyeme cheme won panye fai wo panye fai ndo kwa fenye shi won to nye na nye liake boni nye komonye ye ifatun boni nye komonye ye ifatun nye komomone son iwo an boy infemi ni amen kolo wo ni bi papai ni ka me gbe na won ba me jewo ejake wo shi ni wo po ni me na me ime la ke je na masuma kenke ni fe mo ni awabie mo ni ke ni fe mo ni ne bo gbenoji o de bi ni ama awo one rasta to gbonyo ni se kakala gbe ye ke wa ke china kutoka gbe nya o na ka no kakali jo wa shi wo iwo e ba ma te bo mode ko ni o mami ye WhatsApp 0207004444 0207004444 boni afi ni okutu emi na agbai kesane ni lumo yeli ke yoba lo me ke yobo wokwe ni ajaje on the low ni fi fine shikomeko nke mi ngbejo de bi na ma our Great Aim Academy the gym bar restaurant ke base pharmaceuticals ameji many fe mi ni amewa ni nke ni fe won ni ne fe mi ni ba onye ni me na me nyera don kemi kwero